Dobar dan, evo nas opet u poslovnom, ali i kreativnom delu firme Minkom iz Novog Sada. U današnjem videu pričat ćemo o našoj novoj termopresi 40x50 cm koja omogućava štampu etiketa zajedno sa štampom centralnog dela majice u samo jednom koraku. Drago nam je što možemo da vam prezentujemo ovu termopresu jer na naše tržište odavno nije stigla presa ovog kvaliteta. Prvo ćemo preći osnovne karakteristike ove prese, a zatim i šta ovu presu izdvaja od ostalih. Pa da počnemo. Kao što vidite, već sam izgled prese odiše kvalitetom. Presa je veoma čvrsta i stabilna, izlivena od kvalitetnog čelika. Sa gornje strane nalazi se LCD panel koji služi za podešavanje željene temperature i vremena pečenja. Podešavanje je vrlo jednostavno, a pored LCD panela nalazi se i dugme za paljenje i gašenje prese. Na ručki prese se nalazi točki za podešavanje jačine pritiska, kao i magnet kojim se spušta i automatski podiže greš čim istekne uneto vreme pečenja. Sa bočne strane ručke nalazi se dugme za hitne slučajeve, čim pritiskom se obustavlja rad prese. Presa sadrži kvalitetne amortizere koji služe da ublaže pritisak prilikom spuštanja ručke i čine otvaranje i zatvaranje izuzetno glatkim. Sa donje strane se nalazi fioka za izvlačenje radne ploče sa kojim je lakše i sigurnije raditi nego ikada, jer se zaključava prilikom izvlačenja. Fioka obezbeđuje da ne dođe do povrede prilikom skidanja i postavljanja majica na presu. A sa donje strane se takođe nalaze i nogare sa vakuumom koje će sprečiti presu da se kliza i omogućiti joj da stoji u mestu i prilikom naglih pokreta. Kao što vidite, naša presa se nalazi na postolju za presu, čija je visina podesiva. Postolje takođe sadrži točkiće koji omogućavaju lako pokretanje i prenos prese. Postolje se kupuje posebno i možete ga pronaći u Minkom prodavnici. Postoje razne vrste radnih ploča kao što su ploče za pantalone, ploče za rukave, ploče za košulje, ploče za donji deo kačketa, ploče za patike, kružne ploče za sportske torbe i predmete koji zahtevaju kružnu štampajuću površinu, ploče za dečiju odeću na kojoj su cipzeri i dugmići blizu. Međutim, glavna prednost ove prese se nalazi kod srednjeg dela prese gde se nalazi radna ploča. Radna ploča ove grejne prese ima jednu dodatnu karakteristiku što ostale prese nemaju, a to je da je potpuno zamenljiva. To znači da ovu ploču od 40x50 cm možete zameniti većom, manjom ili nekom specijalnom pločom, poput ove naše ploče koja pruža mogućnost štampa etikete na unutrašnjem delu majice, kao i štampu na centralnom delu majice u samo jednom potezu. Skidanje radne ploče je jednostavno. Sa desne strane prese se nalazi šraf koji kada se odvrne omogućava radnoj ploči da se podigne. Radna ploča takođe sadrži jedan šraf sa donje strane koji je potrebno zavrnuti. Imajte na umu da je radna ploča veoma teška. Sve što je potrebno sada je da uzmete drugu radnu ploču, postavite je i vaša presa je sada spremna za rad. U narednom videu ćemo vam pokazati čitav radni proces na ovoj termopresi koji uključuje pripremu za rad i samu štampu. O svim termopresama se dodatno možete informisati na našem sajtu u sekciji Sublimacija termoprese za sublimaciju. U ovoj sekciji detaljnije možete pročitati o svim tipovima presa. Nakon što ste izabrali željenu presu, dugme Kupi će vas odvesti u prodavnicu preko koje možete da je poručite. Dugme Dodaju korpu će vaš proizvod spremiti za poručivanje. Sve što treba da uradite nakon toga je da pređete mišem preko ikonice sa kolicima, odaberete plaćanje, popunite vaše podatke i kliknete na dugme Naručite. Kao i uvek, hvala vam što ste odgledali još jedan video na našem kanalu. Ako vam je ovaj video pomogao, molim vas da nas podržite lajkom i subscribe-om. A ako imate pitanje u vezi sa sublimacijom generalno, obratite nam se putem e-maila ili telefonskog broja koje možete pronaći na našem web sajtu. Sva pitanja koja imate možete nam ostaviti u komentaru ili ih pitati putem e-maila, a mi ćemo se truditi da na njih odgovorimo u nekom od naših sledećih videa.